iyo umuntu afite imbaraga mu bwenge intambwe yotera ni uguca bugufi. Iyo umuntu afite imbaraga mu mwuka intambwe yotera ni uguca bugufi. Tala Mungu. Haleluya. Haleluya. Ngiye gusoma ijambo Yesu yavuze. Abitewe n'imbabazi nyinshi yarasigaje umwanya mutoya agasezera abigisha. Kandi mu bantu Yesu yashizemo umutungo n'abagabo babanye nawe. Agiye kubasezera abasigira icyari cyamuzanye. Muramure Bibiliya zanyu mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza icumi abari ku buhanga bw'ivyuma Imana yafashe hari imirimo ikomeye baba bahaye bakora. 13 umurongo w'17. Bibiliya ivuze gutya: nimumenye ivyo murahirwa niba mubikora. Basubiramo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 13 ku murongo wa 17. Yesu yararangije gutanga ishuri, kandi ishuri ryo yaritanze mu bikorwa. Aravuga ngo nimumenye ivyo murahirwa niba mubikora. Shimira Imana ko uyu munsi wa none wabayeho. Umuntu uriho agize imyaka mike cyangwa myinshi ni amateka agizwe n'umunsi umwe. Umunsi umwe umuntu yari mu bitekerezo by'Imana. Uwundi munsi umwe ubaye umuntu ataha mu nda ya nyina. Uwundi munsi ubaye bivugwa yuko uryo watashe mu nda ya nyina ngize iminsi 2. Amubona afite imyaka 80 n'abafite 100 n'abafite 7 n'abafite ingahe. Ni umunsi umwe urimo amateka y'ampuruya. Habaye iki mu munsi umwe Imana yakoze ikintu gikomeye. Nkuko uwo turi imbere ari umwami Imana, umutima wanje ucishijwe bugufi cyane no kubona ari kumwe n'abantu. Iyo mbaye ndeba abantu inza mbona Imana isa n'iyanihishe indunguruka. Hari umugabo wambwiye ijambo, ngwambwira ijambo cyeka yuko none acyo gituma ngira umutima mwiza. Yarambwiye ngo Imana ihayire abantu mu iteraniro ngo ntiza yitegereza byinshi, twebwe tureba gutya, ariko Imana yo ngo izireba abantu ko bahabatekereza. Kandi iryo jambo naritinza samwe nasanze ariko abantu bataramye hano ni abantu bahabatekereza abandi neza. Dufite ubumenyi bwinshi buhagije ko gutekereza abandi neza ari byo byiza. Ikibazo aho kiri ni ukubikora.
twogira ngo duhishure ubumenyi buraha aba bantu buzuye ubwiza bwinshi. Ijambo ritoya tuba tuja kwigaho ni ukubikora. Ndabanza nshimira abantu ko ndumva ngundiriwe n'amashimwe. Ndashimira Imana ko uyu musozi hariho umurimo w'Imana. Samweli abereye umushumba, n'abashumba benshi bari muri iyi Ohio n'abakristo bahari. Imana ishimwe yuko yabakuyira mwari muri mukaza hano. Ndashimira kugira neza kwanteka kandi kongera kwiga. Ndashimira ikintu nkunda kubwira bene data b'abayumbi ngo guca bugufi ni umwihariko w'abanyambaraga. Ndashimira Apotre Gitwaza. Samweli yahamagaye aremera araza. Iyo umuntu afite imbaraga mu bwenge, intambwe yotera ni uguca bugufi. Iyo umuntu afite imbaraga mu mwuka, intambwe yotera ni uguca bugufi. Guca bugufi ni ikimenyetso kigaragaza inshusho yo mu bwenge no mu mwuka. Ahari n'imirimo ahayakora, umwuka w'Uwiteka Imana uzokomeza amaboko yiwe. Nushaka kwitegereza umuntu utunze urukundo, uzomugezaho ikintu gisa n'ikimutunguye. Ntawe uzumenya kujera igitekerezo cyihuta atari yararanye cyangwa atari yereranywe. Umunyarukundo impamvu imukoresha imirimo ni urukundo. None nabonye Apotre afite imbaraga mu bwenge. Yego niko haba naranjema yiwe mu bintu atabikorana ubwenge. Ibintu byinshi mutagira ngo bikomoka ahandi, gukora ibintu neza bikomoka mu bwenge. Kandi akunda n'abantu. Nje ndatekereza yuko icyatumye yaje hano ni urukundo akunda Samweli. Kandi iyo umuntu akunze uwundi muntu, inza numva yuko ampaye promotion. Icyo mpa baragusa ngo dukundane. Ngiye kubabwira muri iri shimwe bano bagabo b'Imana, muzi yuko abantu bazatuma abandi bantu bahinduka abantu beza. Nta bandi bazatuma abantu bahinduka beza, ni abantu beza mu mutima. Nimwamubona ko uyu munsi hano twabaye beza, ko ndumva mu mubiri nabaye mwiza. Nawe mu mwuka ho ko ndabona yuko amakushi aryamiriye hariya mu bitekerezo. Njye numvise umuhamagaro nzakorera abantu. Mureke mbabwire amagambo nkangahe nabonye mu bantu. Rimwe nasanze Imana isa n'abantu. Ibyo namenye amakuru. Ukurusha imbaraga muri iyi si ni uko urusha kubana neza n'abantu.
kandi ahantu umuntu azagera uzahagezwa n'umuntu. Kwegera Imana neza uzosanga biza bigusunikira kwegerana n'umuntu. Abantu bose ko numva mfite amashimwe ariko mureke mbe kuvuga aya magambo. Umuntu wazanye hano muri Nayoti kubera icyizere agirira Samweli n'umuhungu ngo ni Olivier Ariheye arambwira ngo tugira umugabo ufite urusengero, none hoje tugende turamutegura. Tumara kumutegura turagenda iwiwe. Cya kintu uzi ko cyankozeho nazanye ngo Samweli ntabakira, ariko nsanga abayumbe basantu borara. Ndashimira perezida w'abayumbi wavuye muri Carolina aja gushikira Samweli. Ndashimira umugabo w'Imana Yosefu, niyo muntu twazanye iwacu muri Arizona, kandi Arizona hari imiriro, ariko uyu mugabo twari kumwe muri Utah twaranezerewe mw'abantu, twaranezerewe musabwa yapanze ibintu biri mu Imana, amaze turanezerwa. Ubundi kunezerwa kwishima ni umuti w'amagufwa, ni umuti w'amagufwa. Amagufwa ikintu kizagituma amagufwa aba meza ni umunezero, kandi isoko y'umunezero ni ijambo. Pawulo yavuze ngo amagambo mbabi ibo yakazayita mu rurimi urumva wenda bw'icyo gihe ngo amagambo y'amanjwe ngo uzayazibukira. Nkubwire, niba ukeneye ngo amagufwa yawe amere neza, uvidura amagambo mabi wacumbikiye. Amagambo y'amanjwe ngo uyazibukire. Nta mu bwenge bwinshi bwa Salomo ngo ajye kwandika iryo jambo we aryandika ukundi. Aravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, bituma umuntu yamutaraga mu magufwa. Ubundi kwivura kurakunda, ariko ku muntu ufite umuyoboro wo kumva. Ubwoko bw'ubumenyi ufite nutabukoresha ngo ubushire mu nzira yabwo, uzoguma ukubitirwa inyuma y'ubwenge. Nta biboko biba mu bwenge. Haleluya. Nta biboko biba mu bwenge. Ibiboko biba inyuma y'ubwenge. Nta gahinda kaba mu musaraba. Oya. Haleluya. Kandi mushire abana banyu mukunde n'abahungu banyu n'abakobwa banyu, mubashire mu bwenge bw'umusaraba. Nibashike mu bwenge bw'umusaraba bazoharuhukira. Umuntu azozama ahobera uwundi ntarwikekwe. Ariko uzi ukuntu umuntu azaruhura igifu kikazibukira abo cyahawe. Ntukaze urekura abantu. Kurekura abantu ni geste ntoya. Iyo wamenyereje umutima wawe kwanga uwo mutumva kimwe, amarangamutima yawe ntabwo azaremwa nk'ayundi. Amarangamutima azahora aremwe nkawe, kandi amarangamutima yawe siyo yanje. Kwihanganira ibyo mudahuje n'undi ni ubwoko bw'ubumenyi bukuvura. Igituma umuntu atumva nkanje ni uko atari nje nyine. Imana ihimbazwe. Kandi aho yiriwe siho niriwe. Haba n'abiriramwe azasa nk'abatiriranywe. Umuntu azahirirwa mu bitekerezo kuruta aho yiriwe kuri tele. Mwaba muri kampani imwe n'undi, ariko uwundi yaririwe Imaranda. Nimvuga Imaranda abazi mu mimunda niho bohamenya. Muri kampani gucya nkaza nterera umuzigo gucya, ngeze kuruzi gucya aho nakoroganiye n'umuntu kukambu iruhande g'urutoke. Umuntu ari muri kampani ko yarengeza nk'abandi,
abantu bahaga ngo uyu muntu arangaha nawe yatoromye nta wundi muntu n'umwe wo gufasha gukora ubuzima bwawe neza. Imana yabonye yuko hahenda ihicaza umuntu umwe rutoki kandi uwo muntu yayicaje ni wowe. Kane 23 mu gitabo cy'Imigani. Nta wundi murinzi uhaba. Papa ndiyo harinda, iso ndiyo harinda, bakuru bawe ndibo harinda. Umurinzi utuma ubugingo bwawe buba salama ni wowe gusa. Imigozi myinshi zihambira umuntu iva muri kubera ko nteranye n'abagabo b'Imana ko nanga baceceke. None uyu munsi ni umunsi w'amashimwe. Ndashimira Thierry kandi Thierry muri iriya ndirimbo uzuyobora ariko waje kugira muri iriya ndirimbo ngo urugamba rugeze mu yemenya yabona muze murepeta ibintu. Hari ibintu umuntu atokumva muri 2015 ariko yagera muri 2019 akabyumva. Ijambo ryiza muze murisubiramo. Iyo avuze ngo urugamba rugeze mu mahina ako none yahuriye n'umwami no ngiye kubabwira ukuri yose yakoze muri kwicara. Yesu yitegereje abantu ayiba mutembe akora audite ari checkinga araba ngo pourquoi ibimuga byabo kubera ko impumyi zabonye kubera ko abafuye bazutse kubera ko intambwe yazigendera hejuru y'amazi kubera iki ijuru ngo ryari rimaze kumuha warning rimusinyara ngo riramubwira ngo ubu nyine ugiye gusubira aho bavuye. Yesu areba bari kumwe asuzuma urukundo gusa. Mu 13 ikintu Yesu yasuzumye ni urukundo. Ijambo rya kabiri atanga homework, atanga igikorwa. You know, today I'm excited so much. Kandi mbabwire icyo umwungeri yakoze. Yatubwiye ngo muri abashumba baba bantu ndi umugaragu wanyu kubera hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ijambo yavuze ngo abayumbe barahurutse abuzuye ubwenge iteka bavuga amagambo y'ubwenge. Ubundi ijambo ritarimo ubwenge bene data tampaba nimushaka muzamurita hasi muzamureka nyine rivuga abantu batatinza n'abatinza ahangaha. Ngiye kubabwira recommandation. Yesu yabahaye recommandation araba ngo nimumenye ibyo ngozi nguko nje ndabona Yesu hamwe yarasa na giperapara yogada amakora ibintu muhantu haba utaratibu nisa kurya abantu batondetse kurya nango kurishaganya wabaye gute igihe abantu bahaye barya bamabona kera uyahara gashwese akara hangaha agahinduye agahinduye koko zibirenge yama yanje gufata ibirenge kera yanje gwanagura ariko uyu muntu araba ngo munyitande abandi baronse ngo tatu kwita mwarimu araba ngo murabime uko munyita ngo mubonye ibyo mbakoreye ngo muzahirwa nimumenye ibyo muzahirwa nimutangira gukora. Isomo niri gusa ubumenyi ufite amahirwe zoto oyayi abakuze bavuga nitonze uyu munsi none kwa ugushimira Imana ku gikorwa Imana yakoze kandi Imana ishimwe yuko
hari abubaha Imana baje tukabana aba bari ku isi yose nimuhaguruke dukorerane niko ubutumwa bwiza buvuga twongera butangiye kandi ko ndabona yuko abantu bagiye gukira abagabo barakingurirwa imiryango abakobwa barashaka abahungu barashaka abantu baragera ku bintu Imana iragemura iyo hagurutse abagabo bizeye isi izigira icyubahiro ishusho y'Imana itera abantu amahoro ayiduha Imana cyubahiro no mbabwire uko tatubigira tatuyise tuzatamura menka nyemera tubikora gutyo kangahe urama wumva zimwe mu ndwara zabo zakora kuye menka bagira gutyo dore datakera hagutse ngaho nimugero cy'umwoto ayi dore pote y'Imana tariweve twongere kandi twitemuko Mana surisi Hallelujah. twongere kandi twitemuko twongere kandi tuzamure twongere twitemuko Hallelujah. ayi twongere tuzamure amaboko ndabara bene amaboko azakiza n'ujyamye mu rugo n'abari aha ngaha bo Imana irakizira nizire mutuzi aho abakundana bari Imana yoteka za kampani niyo iyahamagara imbogo igahamagara ingona zose bikaja mu nkuge niko tuhamagara yo hamagara tuzi ay ngaho Imana cyubahiro hari ukuntu umwuka wabwiye Imana cyubahiro noneho bakeya mu bagabo n'abagore mwama muhaguruka nimara guhaguruka ariko mutambuka Imana cyubahiro gucya apana muca abandi mwiki ntiwite kucyo kugoye ahubwo wite kucyo wakora wumviye umwuka ngaho nimuhaguruke nimara bagira gutya ngani nimuhaguruke gutya data yabikoze ngaho nimugende gutya 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 kandi mwe murabona amaboko yanyu mwongere kandi mwezamure nimugende gutya nimugende gutya Yesu ni ubwiza bw'Imana buhorane namwe abatuye muri state no kwisiya sema haleluya ko baratubira ngo tumanuke ni kintu cyumvikana dozi mani shwari dozi mani shwari mbega haleluya tuzamuri mani shwari sema amen haleluya mumbabarire mubyinira abashumba babitugiye mubyiniraho namwe ni mumaruke uko havuze umwe gusa byo kumvikana hari umuntu mpampiga kera namutoye sema amen sema haleluya bishop aturebere gusa ari uturetege umuntu twa kuzamugara nazamuka umugarura ariko mumbabarire zamura umwe gusa hano kubwa gahunda imwe tugiye gukora dozi mani shwero c'est la pabo wino turagarana na hano je na Claude babiri abandi mumanuke ni gahunda tabwo ari igisimba muze duhagarane je namwe babiri hano duhagarane tubyine kino gisimba gishire kandi gishire kinashize
kandi gishire vuga ngo gikoze igitangaza bivuge ngo gikoze vuga ngo gikoze hari ukuntu abaporo barantangaje cyane n'abana beza cyane hari ukuntu baza banezerwa umunezero wonyine gusa kumenyana kubera ko tuziranye tukaba tunezerwa kubera ko ushaka twazezerana ariko nyuma y'ivyo nazo hari umunezero w'Imana kubera ko hari ikije gukora kandi gikomeye vuga ngo haleluya we hagarara mugume gucyana tugende sema amen uzamuka bishop wa Mugabe sema amen kandi ntagisha kuvuga ukundangije ndawurangije naje simvuze kubera ko babimpaye mvuze gusa kubera umunezero w'Imana sema haleluya haleluya twotarama igitaramo kimwe gusa ari umuntu umwe wagenderewe gusa haleluya pastor yanejeje cyane waruzi amavuta ya Dawudi amavuta Samuel yari afite yahize Dawudi kugeza amukuye mu ntama aca kuri bakuru be arabagaya aragenda kuri ya Samuel iriya Dawudi suricurane baba haje waruzi tuhindure ritime twari tumene tubara tugende tuzambukira Woo!